Ну что, дорогие друзья, я немножечко пропала, потому как на Байкале, на Ольхоне, а здесь связь не всегда устойчивая. Вообще, если честно, не грузила ничего, поэтому прошу прощения за свое отсутствие. Я предлагаю вам сразу же приступить к практике, пока здесь утро, еще никого нету. Настроимся, глаза прикрыты, прочитаем мантры вступительные. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Swami Vishnunandaya Namaha. Om Shri Mahavitar Babaji Namaha. Om Shri Mahavitar Babaji Namaha. Om Shri Mahavitar Babaji Namaha. Om Dum Durgaya 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 Namaha.
Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha.
Om Dum Durgai Hinma, 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 Om Dum Durgai
Durgaye Namaha, Om Dum 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 Durgaye Namaha. Loka samasta sukhino bhavantu, Loka samasta sukhino bhavantu, Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Хари. Да будут счастливы и свободны все живые существа, и пусть мои мысли, слова и действия этому способствуют. Мир, покой всем. Что, дорогие друзья, сейчас пару слов скажу. Знаете, будьте осторожны, пожалуйста, в мире практик, потому что вот тут на Альхоне я нахожусь, да, и просто вижу, сколь много заблуждений есть в сфере практик, в сфере проводников, потому что все-таки есть практики, они тоже под влиянием различных гун находятся, под гунной благости, страсти или невежества, да. И проводники, да, точно так же сами находятся в заблуждениях и передают эти заблуждения дальше. Поэтому выбирайте максимально чистые практики, да, вот. Все-таки я очень благодарна, что на своем пути я встретила такой чистый, ценный дар человечеству, как атма-крия-йога. Это наивысшая йога из возможных, которая соединяет нас с Богом, заполняет вот эту вот дырку размером с Бога внутри нас, чтобы не ходить здесь нищими, ни у кого не просить любви, ничего не ждать, но быть этим светом, быть этой любовью. Вот. Пожалуйста, будьте осторожны, потому что жизнь человеческая очень коротка, и идя за слепыми, которые ведут слепых, и которые даже не знают, куда ведут людей, да, это очень чревато. Вот, поэтому здесь вы можете чувствовать себя в безопасности, потому что это то, что передаю я, оно из чистого источника. Да? Есть люди, например, которые даже не знают, с кем взаимодействуют, с Богом ли, да? Или, может быть, на самом деле с какой-то конкурирующей организацией, просто они не знают. Да? Вот мы, например, вначале с вами читаем вступительные мантры, то есть мы делаем практику безопасной. Я призываю учителей, да, Ом Шри Гурубхьо Намаха, то есть всех учителей, кто когда-либо приходил на земной план. Потом Ом Шри Свами Вишванандая Намаха, то есть это Парамхамса Шри Свами Вишвананда, просветленный мастер, да, божественного происхождения, который несет сюда чистое знание. Ом Шри Махаватар Бабаджи Намаха, это тоже бессмертный йог, который живет в Гималае 5000 лет. И он поддерживает, да, духовный рост человечества. Вот, поэтому здесь вы можете быть уверены. Да, я просто еще раз, так как я все-таки общаюсь, дружу уже с чистыми, светлыми проводниками, да, то приехала сюда и увидела, да, как люди там пьют грибы, там еще что-то в надежде вот такими под гуны невежества, да, тамасы гуны способами
познать что-то высокое, вечное. Нет, дорогие друзья, это большие заблуждения. Может быть, отдельно, как-нибудь я сделаю об этом отдельное видео. Вот. И второй момент, который я тоже вижу в и тех, кто преподает практики, и в практикующих, это непроработанная теневая сторона. Я тоже этим когда-то страдала. Дорогие друзья, когда мы открываем свет, это хорошо, но быть такими эльфами, парящими по земле, незаземленными, дорогие друзья, это увечье. Бог в нас это раскрыл, что мы есть свет, мы есть любовь, но также нужно очень хорошо разобраться с теневой своей стороной, да, и тогда мы будем полноценными личностями. Теневая сторона — это не легализовать пороки. Люди тоже очень неправильно понимают этот вопрос, и каждый, к сожалению, интерпретирует это, как ему взбаламутиться. Проработка теневой стороны, вот, например, я властная, да, мне подходят руководящие должности, то есть я такой руководитель, лидер, я довольно жесткая для многих людей, и все таки подходят иногда и говорят, что-то ты как бы не проводник света. Дорогие друзья, Господь нас наделяет определенными качествами, да, для того, чтобы мы добивались, занимали свое место в этом мире, да, добивались того, что нам необходимо. Вот, то есть мы, поэтому вот это вот качество, оно, то есть однажды я его увела в тень, то есть оно было как бы социально для меня неприемлемо, потому что если я его проявляла, то сложность коммуникации иногда бывала с теми людьми, кто, ну, для кого я, например, вот эта моя черта была слишком. Вот, но сейчас я вывела эту черту из тени, это качество из тени, и просто приняла, потому что это придает целостность на самом деле, да. И то же самое у нас есть различные качества, которые нам кажутся какие-то не для всех удобные, там, да, и мы их так потихонечку убираем в тень, и вместо... И знаете, что делает тень? Тень нас делает как бы реально личностью, без вот этой вот как бы такой вот формы, которая держит содержание, да, содержание — это любовь, свет, но форма придает тень, то есть, да, личные границы, там, признание вот определенных черт характера, выведение это в ресурс, да. Вот, то есть я там приняла свою и властную черту, да, и просто научилась с ней аккуратно быть. Вот, и точно так же у нас есть там, у некоторых там сексуальность, которую девчонки там в тени брали, потому что там, да, многие люди завидуют. И, там, красота или интеллект, или еще что-то, что люди такие боятся показывать, потому что другие триггерно реагируют на это, да. Вот. Или там есть люди, которые везде наряжаются, даже на отдыхе. Они наряжаются, этим триггерят других, да, и вот это тоже можно было там вывести в тень и сказать, ну, я там попроще, я там себя там, ну, то есть, ну, опять же, это про неискренность, обмануть себя, вот. Ну, и на самом деле это большая-большая тема, тень, я думаю, что попозже, может быть, сделаю семинар еще на этот счет, потому что сейчас в двух словах сказала, возможно, только запутала, да, и не совсем понятно. Вот. В общем, дорогие друзья, это гора Шаманка. Мы с вами на таком волшебном острове сейчас находимся. Здесь такие красоты. Мне жаль, что всего лишь одно видео будет отсюда. Вот. Видите, да, вот все, что я выше сказала, это про то, как важно идти по духовному пути правильно, потому что идеи крутые, клевые, но почему-то не у всех получается, да, но много званых, мало избранных, да, а с другой стороны просто не каждый умеет это применять, не каждый готов пойти там, да, и пойти в наставничество к тому, кто уже дольше на этом пути, признать, слушай, я, ну, реально хочу побыстрее, я реально хочу, чтобы меня сопроводили, пожалуйста, помоги мне, научи меня, да, очень мало кто может признать, что, да, я что-то не понимаю, наверное, да, я хочу расти, вот. И это очень хорошая черта, потому что это, опять же, про смирение, про состояние ученика, и не бояться быть в чем-то новичком, потому что мы всю жизнь учимся, даже если мы что-то освоили,
что однажды мы все равно там приходим в какую-то нулевую точку, что-то снова изучаем, снова учим. Да, и в этом нет никакой какой-то неполноценности или еще что-то, да. Вот. Будете как дети и войдете в Царствие Божие, дорогие друзья, в этом смысле, не в наивности, не в каком-то таком отлете невежественном, да, а в том, что мы с энтузиазмом изучаем новое, да, и, в общем, вот так. Дорогие друзья, здесь такая красота прекрасная, хотела с вами сегодня этим поделиться. Всех вас обнимаю. Всего доброго, дорогие друзья, пока-пока.